napravili smo jedan eksperiment koji je na našu sreću uspeo. To je roze šampanjac, proizveden po tradicionalnoj metodi. Napravljen je od autohtone sorte, od Prokupca. I to vino smo pustili prošle godine na sajmu Open Balkan da vidimo kako tržište reaguje na njega. Reakcije su takve da mislim da nećemo imati količina koliko smo napravili za cijelo tržište, koliko je to tražno. Đurđevića Legat je porodična firma u kojoj su sve tri moje ćerke, supruga i ja. Svaka čast. Mi smo i vlasnici vinarije i destilerije i zajedno učestvujemo u svemu ovome što radimo. Mi smo vinariju počeli da radimo 2019. godine. Završili smo 20. godine podrum gdje smo mogli da prerađujemo proizvodnju vina i čuvanje vina, a ovaj ugostiteljsko-turistički kompleks sa degustacionom salom i apartmanima. Evo, završavamo sad